Hingga acara yang ketiga, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mamanda kami awali. Waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. للعالمين.
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita yang mendengarkan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al jannatu alaihi wa ashadu wa yusallim wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirul imla bismillahil aliyah mustadirun wairul barokati ala ma ala lahu Allah mungkati amina sokril jalil matoya wa astamnimullahu ta'ala bikuanaya itrotat tahiratan nabawiyah wa astajati hidayatul suluki subulil wadiyatil jannah wa ansuru min qissatil maulidin nabawiyyi furudan hisanan as'uliyah naziman minan nabi sa'id dan tuhalal masyamil billah kuatir kuiyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma sholli wa sallim wa barik Ilyas wasmuhu Amr bin Abi Manaf wasmuhu Mughirah Al-Mughirah alladhi yuntama irtiqaa ibni Qusay wasmuhu Mujammil إلى أن آل الله تعالى إلى هرم المضراب إبن واسمه قريش وإليك الناس البطون القرشية ابن مالك بني نرى بني كنانة بني وغيمات بني مدركات بني إلياس وأول من أدى صلى الله عليه وسلم والسلام أشرف الله تعالى على Oh
Bersiap-siap setelah bapaknya, kakeknya yang dari pagar alam. Bersiap-siap. Bersiap-siap setelah kakeknya, wakil daripada undangan, yaitu Mamanda kami Sudir, Wanda kami Sudir. Ayo penangis. Apa namanya? Ya udah. Oh ya, Bersiap-siap nenek kami Ki Haji selanjutnya. Ki Haji Sarem. Sambung kali bapang, mana bapang? Sambung kali bapang. Baca keluar. Lampu nangis. Ini lampu nangis ini kayaknya. Terima kasih. Selesai sudah acara penguntingan berambut.